Phela vekele mlaleli kuyo yonke imidlalo ekhona imidlalo engikhetha ukuthi ngiyicale mibili kuphela. NgoLosihlanu umdlalo wesichema seMamelodi Sundowns nesichema seStade Malien weCAF Champions League kuzakuba umdlalo omkhulu loyo ngoba siyazi ukuthi Sundowns ngiyoyodwa ke eseleko lapha esijameleko. Uyalila umbanduli weSundowns ulila ngokuthi isekelwa akalitholi kuPSL uveza nokuthi zonke ezinye ingchema ezilikhomba ezikhona kuma quarter finals weChampions League phakathi kweveke bezingadlali ngibo bodwa ebebadlala isekelwa kalitholi kodwa ke uthi ke bazakaraga baye phambili ngoba badlala ekhaya bonakala bazakuba nethuba lokuthi ke bangawuthumba umdlalo kodwa ke isicema semali esingezwasinyaza kuma group stage sirara abantu abaningi kuyisurprise ukuthi sizithole sesila isicema semali esakhe safika kuma knockout stages weChampions League isicema seJoliba safika sabetshwa khulu iJoliba ngomnyaka lo wasazi ukuthi iStade Malien izokwenza njani umbanduli labo ulila ngokuthi bama underdogs kodwa uthi akumthwenyi lokho kuyinto ke azimisele ukuthi aqalane nayo ngakule inhlangothi ke bathabele nokufika eSouth Africa yena necaptain akhe batsho bekulibhudanga labo ukuthi bazokufika eSouth Africa kanti bazokudlala noma bazokuvakatshana ubona kuzokwenzeka nemidlalweni lo iSundowns ingadlulana na ucala ukuthi ngapha nesicema seOrlando Pirates babeke ngaphasi kwegandelelo lapha elogweni baqale ileague baqale neCAF Champions League badlala ke nesicema seStade Malien kodwa nakomunye umdlalo ulapha kumtsipe Foundation Championship lapha isicema sidosa phambili iMilford nesicema seKruger ziyokubambana ngempela veke zingichema lezi ezina 37 points zombili ingchema la ngasuthi umuntu wasowacwayiza uzozithola asele umdlalo ozokuba mkhulu khulu iMilford na ucala nokuthi ifike kuma semifinals we Nedbank Cup uyabona ukuthi iload umsebenzi abo mnengikhulu bathome kusikhukhune ePulukwane basuka bakhamba bayokudlala nesicema seCape Town City eCape Town nje ngeveke nje eyodwa amalanga alikhomba abunane sebase Nelspruit bokudlala nesicema seKruger umdlalo ke ozokuba mnandi oyokucalwa ngamehlo abovu weMtsipe Foundation Championship ngosonto ubona kungisiphi isicema esizakudlula mhlambe sikake silule nokuthi ubona kungisiphi isicema esizakuthola ipromotion 2 ungakhohlwa ukuthi bakhona nabo Durban City nabo Kesrick ngemva kwazo lezi ngchema engizibalako hlola la sizwe ukuthi wakho umbono uthini ngemidlalo emibili engiyitshoko iphela veke le kukhanya ba anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela kukhanya ba